resep dia mah loba pangusepan tuh tinggal ke gabus sungkul galede bayawak gerak aya deh. Iya, bayawak. Ke tadi nih saya kamari bayawak teh gede anjir ora ge galede dia nu kieu Bayawaknya di Baroreng. Ah. tah tinggal itu gabus naro tinggal ikeun itu tah nagok nagok segede gitu timpu gerak terus ya nanti nu kitu foto teh Oh ini ya lamun